इमेज पाउदम मियंग ताबिरिबसिंगबु खुरुमजरी ngasi maroiba pau pijari hana bharat ki prime minister oiramba atal bihari vajpayee ngasi laikhidre manipur ki governor dr nazma a heptulana mass cultivation of orchids hodokre amadi farmers training hostel sangakre loinana taramari suba pebam chitaranjangi death anniversary observation pangthokre pangmucha khaina pijari India के ख्वाइदे के अवांग बथा के पॉलिटिशियन अमा ओइरंबा अटल बिहारी वाजपेयी ngasi laikhidre India की प्राइम मिनिस्टर अहुमलक ओइख्रबा लेबाक असिगे ख्वाइदे के इकाई खमनरबा पॉलिटिशियन सिंगे मनुंगदा अमा ओइखिबा वाजपेयी मसागी चाही मरिफुतरा हुमदो शुख्रे ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेस एम्स ता महाक laikhidabani चयोल मापल लायेंगदुना लाकपनी प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ना मफमदुदा पुंग कुनमरी की मनुंगदा अनिरक चतुना हानगी प्राइम मिनिस्टर वाजपेयी की हक्चांगी फिवम यंगसेलमकी ngarangdagi mahaki फिवम हेना फसलक्तबदगी पॉलिटिकल पार्टी सिंगे लुचिंगबसिंग लाक्तुना यंगसेलकी हाइरी बीजेपी की ख्वाइदगी मकोक थोंगबा लुचिंगबा ओइरिबा वाजपेयी थबाक अमसुंग किडनी नुंगाइरक्तबदगी जून 13 दा हॉस्पिटल दा पुखतुना लायेंगलखिबनी मसा फलक्तबदगी इंग्लिश अनि मापनदगी दिल्ली की कृष्णा मेनन मार्गता लैबा मसागी मयुमदगी हेंदोक्तना लैरखिबनी बीजेपी मनुंगदा महाकु गोल्ड स्टैंडर्ड ऑफ लीडरशिप नि हाइना खन्नै महाकी लंबा ओइरिबा पार्टी सिंग फावना महाकु थागनै वाजपेयी की मपोक नुमित डिसेंबर 15 बु गुड गवर्नेंस डे हाइदुना पालन तौनरी इंडिपेंडेंस डे की फजना डेकोरेशन तौरंबा दिल्ली दा लैबा बीजेपी हेडक्वार्टर्स दगी डेकोरेशन सिंग लौथोक्रे हाइरी नुमित हुमपुतरानी हेना यानबा पुरकपा ngamdabadagi changchinduna lakhiba MU gi BC lokthopagi wathok numit humni chupna wari sanaraba matung yanaba purakpadagi matam kharagi oina khongjang asi komthokre musu musa amadi mutagi mihut singa sarkar ga wari sanaraba matung waroisin asi purakhibani sarkar gi maikaidagi GC Hosur Joint Secretary MHRD Government of India yauna Chief Minister na मिफम मपु ओइदुना थासगी 13 दगी 13 फाउबा नुमित हुमनि चुपना MU गी वाथोक असगी मतांगदा मीटिंग चथखिबा मिफम अदुदा MLA चीफ सेक्रेटरी कमिश्नर चिंगबसु सरुक याखि मिफम अदुदा यानखिबा वारोसिंग अदुगी मनुंगदा फैक्ट फाइंडिंग कमिटी गी हानगी एक्टिंग चीफ जस्टिस हाई कोर्ट ऑफ मेघालय टी नंद कुमार सिंहा गी मखादा इंडिपेंडेंट मेंबर अनि यावहनबा यावगदौरिबा मेंबर अनि असि रिटायर्ड वाइस चांसलर गी मरक्तगी ओहेनबा नौना सेमदोकलबा फैक्ट फाइंडिंग कमिटी की इंडिपेंडेंट इंक्वायरी कमिटी अदुगी ऑर्डर अदु हयेंग फावबगी मनुंगदा थोकपा इंक्वायरी मनुंग अमदी रिपोर्ट की मतुंग मखाताबा थबक थौरमसिंग पांगथोकपा ngamnabagidamag थेंगलबदा नुमित 15 की BC कंपिटेंट अथॉरिटी ना प्रोफेसर AP पांडेबु लिफ्ट थमगदबनी इंक्वायरी कमिटी की रिपोर्ट अदु मुसा मुता अमसुंग मुसुदा फंगहनगदबनी इंक्वायरी कमिटी की नोडल ऑफिसर ना MU की रजिस्टर ना ओयगनी ngasi nakal anina yanaduna sahi taunakhiba memorandum aduda kendra sarkar gi joint secretary HRD GC Hasur Manipur sarkar gi commissioner higher and technical education H Dilip Singha amadi mutagi president professor L Tomba Singha musagi president S Jivan Kumar musugi president Mayang Lambam Dayaman Yauri Institute of Bioresource and Sustainable Development Sinduna ngasi IBSG gi haraurau da leiba National Bioresource Park ta urei marang kaina puthokna ba pandam da pangthokpa mass cultivation of orchids amade farmers training hostel Manipur gi governor Dr Nazma A Heptulana hodokpaga loinana sangakre thoramdu da IBSG gi director professor Dinabandhu Sahu na thoromapu oiki Tharongge thoiba mitunglen oikiba governor Dr Nazma A Heptulana hai Manipur da phangliba atangba ureising mafam sida yokhatpa amadi puthoklabadi kanaba mayamam phanglagani amadi anova technology sizinarabadi longmi singda double profit kahalagani haiki
हानगी चीफ मिनिस्टर ओइरंबा MPCC की लुचिंगबा ओक्रम इबोबीना हाइख्रे बीजेपी न लुचिंगबा सरकार सिना मणिपुर की इंटीग्रिटी अमदी ngамखै काहेलोय अमदी फ्रेमवर्क एग्रीमेंट स्टेट सिदा करिगुंबा अमता सोखलोय हाइना दायित्व लौदुना लेपियु अमदी एग्रीमेंट सिगी मतांगदा मियाम खंगना लाउथोकदबनी ngasi कांग्रेस बाबन द पांगथोकपा पावगी मिफम अमदा ओ इबोबीना मखा तारदुना हाइ फ्रेमवर्क एग्रीमेंट की मतांगदा पार्लियामेंट बुथोक्ट्रिङैदा रूलिंग ओपोजिशन नाइदना मियामगी खल्लगा हानना असेंबली सेशन कौदुना आर्टिकल 371 क्लोज ए की मनुंगदा अमदी अतै अतै करी यावबगी हाइबदो खनाहोगदबनी पार्लियामेंट बिल असी पास तौख्रबदि स्टेटना खुद थिंजिनबा यारोय अथुबदा राजनीति की वारेप लहोसी हाइकी महांगना मखा ताखिबदा कांग्रेस पार्टीना मणिपुर की इंटीग्रिटी अमदी ngамखै कायगदबा ओइरबदी करिगुंबा मवोंग अमतदा यासनबा तौरोय सिरबसु इंटीग्रिटी अमदी ngамखै गिदमक सियनी कांग्रेसना नॉन वायलेंस ओइबा मवोंगदा मणिपुर की इशू सिंगी मतांगदा मखल मखा कयागी अकन मखोंजंग चंगसलगनी हाइकी पाउमिसिंगना हंगबा वाहंगी पाउखुमदा ओ इबोबिना हाइ ममांगदा कांग्रेस पालिंगैदा स्टेट सिदगी सेगमेंट तरेता अफसपा लौथोकी ngarang नॉर्थ ईस्ट स्टेट अनिदगी अफसपा लौथोखरे स्टेट सिदगिसु लौथोकनबा सरकारना सेंटरदा तक्सिनगदबनी कक्सिंग डिस्ट्रिक्ट के मनुंग चन्ना लैबा मफम अमदगी चही 13 खक्ता ngairibi nupi macha amabu mobile phone da longnam tawduna nungsinaba saraga chelabani haina pubiraga namduna phamlan biraba tungda hundoklambada chenaba miyoi ama Kaching police na phagat pangamle hairi phagalaba miyoi adugi mameng khulakpam Samir Elias Boicha Elias Barun chahi kulumdoi apokpa KS Najubali Elias Nazir Khan kawi yaripok tulihal awang lekai dagini hairi ngasi SP Kaching की ऑफिस ता पांगथोपा SP Kaching Victoria यंखोम मसा यावना पांगथोपा पाउमिशिंग उनाबा अमदा केस असिगे इन्वेस्टिगेटिव ऑफिसर IO SS सुजलाता नहाई Kaching डिस्ट्रिक्ट के मनुंगदा लैबी चही 13 खक्ता ngairibi nupi macha amabu खुलाकपम समीर अपोकपा KS नाजुवाली खान कवी यारिपोक तुलिहल मथक लेकाइदगी नि हाइना मसक ताकचबा नुपा सिना मोबाइल फोन की खुथांगदा नुसी लौनम तौबिकी मदुगी तुंगदा ममांग था जुलाई 19 चेनबिरबनी हाइदुना पुबिरगा मथंग नमित जुलाई 19 लिलोंगी मफम अमदा नुपी मचा अदुबो हुंदोपिरमखिबनी हाइरी थौदो अदुगा मरी लैनना नुपी मचा अदुगी अपोकपा मपाना Kaching पुलिस ता वकलखिबनी हाइरी वकत अदुगी मतुंग इन्ना Kaching पुलिस FIR नंबर 100 क्लोज 7 2018 KCG under section 376 IPC अमसुंग section 4 of protection of children from sexual offences act POCSO act अमा लौखतकी Kaching district police की SP Victoria यंखोम के अकनम मियंग मखादा SDPO Kaching सु ओरिबा अदुगा Kaching district police special cell POCSO act की chairman सु ओरिबा P Sankardas की लमजिंग मखादा General मियोय असे फागतनबा कन्ना होनरखी अदुम ओइनमक यारिपोक तुलिहल मथक लेकाइदा हाइरिबा मियोय असे लैरमकिदे मखा ताना कन्ना मियोय अदुगी लिखुन लिरकपदा थासिगी 13 दा SP Kaching की पौताक मतुंग इन्ना SDPO Kaching P Sankardas मसा यावना Kaching पुलिस की कांगबु अमना यारिपोक तुलिहल अवांग लेकाइदा लैबा मसागी मयुमदगी फागत पंगम की फारबा खुलाकपम Samir Elias Boicha Elias Barun पुलिस कस्टडी निमित मंगानी की रिमांड लौथरबा मतुंगदा हयेंग अमुक कोर्टा पुथोकनबा सेम सारे हाइरी SDPO Kaching सु ओरिबा अदुगा Kaching district police special cell POCSO A की chairman सु ओरिबा P Sankardas ना फोंतोरकपदा Kaching district असिदा चही नौरिबी नुपी मचा सिंगबु नमदुना फमलान बिबगी केस POCSO A की केस असि हेंगलकली कुमजा लिसिंग अनि 13 दा Kaching district असिदा सुपनगी अमखक लाकी कुमजा लिसिंग अनि 13 अमसुंग 15 दा केस मरी खक लाकी कुमजा लिसिंग अनि 13 दा मंगा 3 खक लाकी अदुबु कुमजा लिसिंग अनि 19 की अगस्त था असि फावबदा केस 9 लाखरे मसिमक यामना मिपाइनिंगाइनी इंफॉर्मेशन अमसुंग टेक्नोलॉजी ना अरानबा मवोंगदा सिजनरक्तुना चही नौरिबी नुपी मचासिंगदा मसिगुंबा क्राइम कया सिलेप्तना चथरकली मसिदगी चेक्सिनबा मथौ तारे हाइकी पाउमिसिंगा उनाबा दुदा SP Kaching Victoria यंखोमना हाइ मतु मचा लैरबा खुलाकपम Samir Elias Boicha Elias Barun हाइरिबा मियोय असिना मोबाइल फोन के खुथांगदा नुपी मचा असिबु नुक्सिबा सादुना लौनम तौबिरगा नमदुना फमलान बिखिबनी तौदो अदुगा मरी लैनना Kaching पुलिस ना यामना हैसिंगना फाबा ngambagidamag थागतबा फोंदोकी
हाइरिबा नुपा सिना अतोपा नुपी मचासिंगबुसु नमथाक तौबिदुना फमलानबिरे हाइबसु खंगबा ngamle SP Victoriana Makha Taraduna Hai Kagsin District Asegi Manungda Lairiba Mama Mapa Oibasing Ahal Laman Singna Mobile Phone Gi Kuthangda Natraga Masak Khangdaba Miyusingda Luina Bada Kanna Yengsin Biduna Asigumba Crime Asi Thok Padagi Thingnaba Hotnaminase Haina Miyangi Pukning Chingsilakli Jaliangrong Furupu Naga Olu Yadi Haiduna Enesian Ayana Jaliangrong Luching Basing Fazinduna Tambaga Loinana or Neighbor Asegi Mayokta Jaliangrong Taba Ching in Fam Singda Hokiba Ahinu Yadagi Kokiba Punkun Mariki Ban Sida Hosik Fawada Punagari Manga Maitaki Bagi Pau Pangle Aikogi Paumina Fangba Pawi Matung in Natasagi Marida Jaliangrong Youth Leader Amadi Jaliangrong Students Union Gi Miyoi Anibu Fazinduna Tambaga Loinana or Naibagi Tabak Jatabasida January Bamio Sing Pagat Piu Haiduna Sarkar the Taxendun Lakibani Jaliangrong Community na Sangailong Panmai CAO Jelite Filek Allies John Rongmai Deputy Kilonsar Amadi Khangdi Kamai Captain Enesian GPRN IM book Mari Lenabasing na Faduna Aini Oiba Cherak Pibiu Haina Taxilabasu Housing Fauba Sarkar na Tumina Laito I Haiduna Jaliangrong Civil Organization Singna Tang Tara Mangagi Ahingnoyai the King Asi Ahingnoyai Fauba Highway Contrataret Asida Ban Kaukibani Ban Saugat Pani Chingnabasing na Chatkiba Ahingda Tausem Police Station Gimanung Chanalaiba all Kaifundaida truck ani Maithaki Makata Nangasi Ayungan Bada Kaitelmanbi Police Station Gimanung Chanalaiba Saizang Amadi Tupul Galona Bamfamda truck ani Amasu Ban Saugat Pani Chingnabasing na Maithaki Imphal Ziri Lambigi Makuthong Manakta Passenger Puba Cruiser Amasu Maithaduna Mangta Hankre Haidi Ngasi Athoba Pebam Chitaranjan Mangangi Taramari Shuba Dead Anniversary Observation 2018 MSF Nasinduna Pangtokre Thoromasegi Saru Ama Oina Ngasi Ayu Athoba Pebam Chitaranjan Mangangna Manipurdagi Armed Forces Special Powers 1958 Lokto U Haiduna Masa Mathanta Maithaduna Aroiba Yahib Tankiba Bisnupurda Laiba Athoba Segi Ningsing Kubamda Nauna Saba Mitamgi Maikum Hangdoki Thoramdu Da Bisnupur District MSF Ki Thomi Singh Imung Manung Yauna Miyamna Athoba Segi Mitamda Laishu Katuna Ikai Kumnabu Udki Tungda Laikidraba Athoba Segi Pokna Pamlamdam Segaro Takelambam Laikai the Laiba Takelambam Youth Club da MSF Ki Thomi Singh Imung Manu Miyam Amadi Mahiro Singh na Mahaki photo da Laishu Katuna Ikai Kumnabu Udki Tungda Mafam Dudagi Silent Rally Amachatki Rally Edu Kaisampat Junction Fawba Laklaba Matungda Tidim Ground da Miyamgi Oiba Mifam Amasupangtoki Ningsing Bayabadi MSF fu Amadi Lamdam Segi Mahiru Shimbo Achumba Lambida Lamzing Naba Hotnabada Choktaba Naikidaba MSF ki advisor Singi Maraktagi Pebam Chitaranjan Mangangna Amuba Ain Afas Pasigi Awa Chaiteng Kangliba Miyamgi Waraba Ihobu Subsinna Puraduna Hingna Sibadagi Sina Hingbana Pai Haibagi Achetpa Philip Loduna Chahicha English Angani Marigi August Tada India Ning Tamkiba Numita Masana Masabu Mai Tazaduna Malemgi Miyamda Anoba Thona Hapangamba Katopagi protest Machataki Tangnaba Numit August Tarataru English Angani Marida Punsigi Aroiba Yahib Tanki Ngasi Jiribam District Laiba Jiribam High Secondary School Gi Auditorium Hall da Manipuri Students Federation MSF District Committee Jiribam Senduna Tara Mari Shuba Athoba Pebam Chitaranjan Mangang Laikidabagi Ningsing Thoram Pangtokre Thoramaduda Dr. N. Vijaya Principal Jiri College Kadamtala Atom Rajiv Mitai President MSF District Committee Jiribam NG Kamaljit Lecturer ANO Jiribam High Secondary School Amadi S. Susila President Apunba Jiribam Mairapai B. AJMP Jiribam na Athoiba Mithung Thoromapu Amadi Akhanaba Mithung Sing Oina Saruyaki Ngasi Pangthok Liba Thorom Aduda Laikhidraba Athoba Pebam Chitaranjan Gi Mamida Miyamna Haikat Laikatamki Amasung Akang Ahikayana Laikhidraba Athoba Chitaranjana Laibaki Damak Kathokiba Thaunabu Singthaduna Wafung Kaya Phungdoknaki Indian Constitution ki Article 371 Clause A Amadi Masiga Manaba Ek Amata Parliament pass tawba yaroi Framework Agreement yauribasing miyamda khanghalu haibana chingba dabi kaya tanduna ngasi United Committee Manipur UCM All Manipur United Committee Organization Amuko CCS ki Amadi tongan Students Organization kaya na sinduna ngasi Manipur gi mafam kaya da wakan fam sing phamkre Rims Gate ta
Mafamduda chenba auto driver singna su wakat infam chataki masida natana sagolban lomda chenba auto driver singna jiri parking da maira paibi singna nagamapal rims road kangzabi lairak amadi atai mafam kayada wakat infam sing phamduna protest tawkri India government amadi NACN IM anigi marakta sign tawnariba framework agreement adu yenaningai oi amadi article 371 clause A natraga manaba ek semduna manipurda chanahanba yaroi haiba demanda yaripo kaitel fambi ima sing amadi mahiroi singna su yaripo kaitel da wakan fam pangthokre United Committee Manipur UCM gi liching makhada United People's Front UPF Manipur Angtha Ngarian Local Council Yaripok New Market Imalup Tampha Kaitel Imalup Yaripok, Bamoleka Youth Club Yaripok, BYCY amasung Social and Development Organization Sedo Yaripok Bazar na Sinduna. Chathakiba wakan infam aduda Article 371 Clause A amadi masiga manaba ek amata parliamenta pass tawba yaroi framework agreement miyamda khangalu state amada lenga ani lehenba yaroi haina thaba pleka sing sizinaduna kholaw kaya lauki. UCM gi IPR Information and Public Relations Secretary BM Jai Masahana Fungturakpada ngasi Manipur da lairiba lengak asi daita leitaba lengakni framework agreement ki matangda tha sigi tarada tawani tawrambai assembly mifam yeithoktuna ngasi pangthokani hairamba adu ngasi su amuk yeithokpa haibasi yaningde issue asi lumna lowdabani haina penda fungturaki Hokiba July gi tang kunipanda thokiba laibak thiba thodok amadagi numit kunni Thonglonduna Lairaklaba Thawal District Hospital ngasidagi amukhana Health and Family Welfare Minister L Jayanta Kumar na hangdokduna hanagumna mathau tawba hawankre hospital asi hangdokpaga mari lainana amadi hospital asigi phibam sing amukhana yengsilaba matung Health Minister L Jayanta Kumar na permission da hai Thawal District Hospital amadi Bisenpur District Hospital ani asigi phibam faganaba sarkar asigi akanba mityeng thamli Chatliba chahi asigi loishalak pafawbada anova fibam amada puraknaba pandam sulai Laibak thiba thodok amadagi matam khara mathau tawudraba district hospital Thawal ase hangdoknaba kana hotnaduna lakbani soktuna lairiba doctor ani adugi mahut sarkarna thawrang tawre atai awat pakaya su thuna mensinaba honaragani Sangaduna lairaba district asegi nursing institute su tha ani gi manungda class haunaba honaragani haina phongdoki Ngasigi hospital asi amukhana hangdokpa amadi yengsinkiba aduda Manipur Health Service ki Director Dr. K. Rajo BJP Manipur Pradesh ki hanagi Vice President T. S. Jadamani Thawal District ki CMO Dr. N. Jayanta Kumar District Hospital Thawal ki Superintendent Dr. Hemanta amasung Health Service ki staff singsu saruk yaki Relief and Disaster Management Department ki sponsored Makada Manipur Lenga ki State and Disaster Management Response Force SDRF Manipur na sinduna yuhar habada ekoi miyam na kari karam tauna section thorang lokhai kadagi karam na mi kan kadagi haibagi matangda nomagi oiba mock exercise among asi Thawal District ki Yaripok Bazar da pangthokre Mock exercise aduda SDRF Manipur gi Commander Laisram Ningthem na luching batim amana yuhar habadagi yumkai ate akai marakta laikhraba miyoi singbu matau karam na loktokadagi awangba building mathakta laikhraba aso open nanglaba singbu loktokpagi mawong amadi LPG gas cylinder sing mai chakpada karamna mai muthatkani haibana chingba sing miyamda utki Yaripok Fire Station gi fire tender Ama sizinaduna mahau lang pokthokpada karamna mai kangani haibasu miyamda utki Thoromaduda Yaripok Police Station gi OC Inspector MD Jahiruddin Yaripok Municipal Council Ward number 9 gi nominee councillor Longjam Ibotombi Ward number 6 gi councillor MD Khalik Charangpat GP gi Pradhan Soraisam Imo amasung SDRF Manipur gi Sub Team Commander O Achawa Singhasu Sarukyaki Ruda Academy Thawalna Chahigi Oina Pangthokpa Second Science and Arts and Crafts Exhibition 2018 ngasi Manipur University gi Dean School of Mathematical and Physical Science Professor N. Ras Mohan School asigi campus ta hawdokre apunba stall marifumari hangdoktuna numit nini Chathagadaba exhibition asi hawdokpagi tharomda school asigi founder secretary E. Sachi amadi advisor L. Ibo Chowbi su athoiba mithung sing oina sarukyaki Professor Ras Mohana Fungdokibada Mahiroi Singna Faura ba scientist sing aduna
पुथोक्लंबा फॉर्मूला अमदी इक्वेशन सिंग अदु खंगबा नते मरु ओइबदी मखोइना करमना माइ पाखिबगे करमना होनखिबगे हाइबा अदुनी हेना मरु ओइरिबदी माहिरोइ सिंगना पुनिंग चेतपा अमदी थवाइ यावना होनबा तंगाइ फदे हाइबा वाफम कया माहिरोइ सिंगदा फोंदोकी एमएस अथोपम इंडियन सर्विस थौबालगा खुसमनरगा 6 खांगाबोक जिला परिषद सेंदुना प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना PMUY स्कीम की मखादा LPG कनेक्शन सिंग यंथोकपा अमदी LPG सेफ्टी क्लिनिक की मतंगदा अवेयरनेस प्रोग्राम ngasi खांगाबोक खुलाकपम लेकाइदा लैबा लला मंडपता पांगथोखरे थोरम अदुदा BJP मणिपुर प्रदेश की हानगी वाइस प्रेसिडेंट थोकचोम जादमनीना अथोइबा मिथुंग 6 खांगाबोक जिला परिषद की मेंबर KH राजमोहन नाथरमपु अदुगा MS अथोपम इंडियन सर्विस तौबाल की प्रोपाइटर ओक्रम बुधीना अखनब मिथुंगलेन ओइना सरुक याखी पुन्ना बेनिफिशियरी कुनिथोइदा उज्ज्वला स्कीम की मखादा लेमने LPG कनेक्शन सिंग यंतोकी मणिपुर यूनिवर्सिटी दा एफिलिएट तौबा गवर्नमेंट कॉलेज सिंगदा फई हाइदुना मतम सांगना चटनादुना लाक्लबा अमदी UGC ना अयाबा पीरबा एजुकेशन सिस्टम दा ऑनर्स अमदी जनरल कोर्स अनिबुच मानना अंडर ग्रेजुएट लेवल दा थंबिदबा अमदी तंबिदबा सुपनतगी ऑनर्स कोर्स तमक तंबिबा हाइबसे ऑनर्स कोर्स तमक थंबिबा हाइबसे माहिरोइ सिंगी राइट मतपनी हाइना ngasi Manipur Press Club ta permission ga unaba amada social activist M Megachand na phongdokre Magna Makha Taraduna High River System as a Lamdam Sigi Government Aided College Amadi, Private College that Nintina Janari Hiram Sigi Matanga Department Kupna Yang View Hinasu appeal directly. Handak Lamdam Sida Ichau Tokibada Sokalaba Infan Manung the Leba, Domestic Workers Singna, Ferrando Domestic Workers Alliance Madi, Manipur Domestic Workers Movement Organization Anina Anirak Suba Tankaki Oina, Blanket Amadi Water Filter Singyan Tokre, Manipur Press Club the Pangtokiba, Thorom Amada Center for Development Initiative ki Director Rose Baiti, Manipur Domestic Workers Movement Organization ki Coordinator Jacinta Sangsang Amadi Center for Development Initiative ki Coordinator Justina na President Member Sing Oiki, Tharomasi, Don Bosco Mondona, Sponsor Tawani, Puna Domestic Worker Yankai Marida Polam Sing Adu Yentoki. Landam Segi Lalholup Amana Rims ki Director da Tamliba Athingba Loktopiu Rims employees Singda Kihan Kangan Biganu Haibadabida ngasi Rims ki staff nurse contractor Lariba staff Singna Rims campus ta wakan from Pamduna protest okre wakan from Asiga Mari Lainana employee Amana Fungturopada Rims ki Director Asi Heklak Pudagi employee Singi Pegi Matangda Talambadabi contractor Laramba employee Singbu regularized the Holamba Amadi Atai Afabat Kaya Torami Mahaki Matata, UZ Group Amana Athingba Tamlibasi Loktopiu Haiki. Lamdamasi Dami Top Mianza Singi Masing Ising Ichaukumna Hingalakpa Sina Yellow Missing Mutkigadra Haibagi Mipainabagi Mipainabadagi Manipur People's Protection Bill 2018 Jana Hanaba Honoring Jarak Sida Kaksing Assembly Constituency Boot Number Kunmathoi Amadi Kulum Doida Nan Manipuri Yankai Manga Ming Border Lista Chalanduna Yellow Migumna Sarkagi Jaktung Kaya Panglambase Angapopoi Hiram Segi Matangda Mari Lainaba Authority na Atubadam Yang Changbiduna Sumtok Kadabani Haina All Kaksing Students Union Aksugi President Atador Pacherolamna Pungdoragli Cherol Sena Maka Taribadi Authority na Miyoi Amada Residential Certificate Piram Daida Marik Chumba Mari Makong Kanglaga Niam Chumna Pibiu Paisa Kharagidama Kanduna Yelhomi Mutatna Basinbiganu Nan Manipuri Singda Mayum Paluraga Machamasu Sing Maitagi Yumnak Oiribasi Simdok Biu Amaromda Handa Kakching Manung Amadi Akoibada Chek Suba Thabak Suba Amadi Karwar Tauba Nan Manipuri Kaya Changsilak Libasi Department na verify to view Asigumba Masak Kangdaba Kaya Ase Kudong Tiba Kaya Mayok Nahanba Laikrabani Nan Manipuri Singbu Laifam Piduna Baratam Liba Miam Nasu Mari Lainaba Che Sang Sudaba Mari Makong Kangdaba Miu Singda Laifam Pibidanaba Apil Taragli Karigumba Che Sang Sudaba Miu Singna Landam Segi Miamda Akaiba Pirakpa crime na Chingba Kaya Toromba Toklabadi Madugi Afafatagi Daita Laifam Pidiba Miu Singna Pugadabani Haidi Chingmairong Development Organization ke Publicity Secretary Y Nauban High Grade Chatliba Thasigi Hauki Batang Tara Marigi Numidang Pung Tara Tabada Chingmairong Mamang Laikai da Lairiba Classic Grande Hotel da Miam gi Mihut ama Oiriba Minister TS Syam Kumana Hotel gi Ma Jangkaya
akai atoi thokalamba amadi staff singbo akia khang thokalambagi thawongbu Chingmairong Development Organization Chingmairong mamang lekai na akan mamongda condemn tawi ngasi organization asigi Chingmairong mamang lekai da leiba office ta pangthokpa pawgi mifam amada wai nawbana high classic grande leibasi lekai asigi amadi lamdam sigi sauthok janingai ni masida leiba ki luchingba amana leibak mucha tadaba thodok thoalambasi yamna ikainingai ni asigumba thawong matungda amuk hanna thokalaroi haibagi thajaba minister na pirau haigi ngasi Imphal gi Irawat Bhavanda BJP yaudana apunba politician party Taramathoi gi mihut sing yauraga mifam ama pangthoklaba matung party Taramathoi sigi mihut amamam yauraga core committee ama semkhre haiba core committee asigi co convener sing oina INC gi RK Anand CPI gi KSS Surchan amadi NEIDP gi O Males yauki O Males khankhre Committee asina framework agreement border pillar MU crisis ka loinana democracy kanana bagi khongjang sing changsin ba hauragani haiki aroibada maroiba paw amhana pijari hana bharat ki prime minister oiramba Atal Bihari Vajpayee nga se laikhidre Manipur ki governor Dr Nasma A Heptulana mass cultivation of orchids hodokre amadi farmers training hostel sangakre Loinana Taramari Suba Pebam Chitaranjangi death anniversary observation pangthokre. Ngasigidamagta di pawta matang sida loijare miyeng tabiribasingbo amukana kurumjari.